Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Usamla badon bok paliar. Ulalong uway na pedeng ki khat sangut ki samla nongshong shnong jongkari India ban syajiet nak benta ban leimi khmat yakari. Syak lempung discover Qatar in 144 hours. Kaban salong hari Qatar nadok ka arfu artarik bat kaban kot hadok ka arfu nyu tarik unailor arjar khat khandai. Hakabaya day bat kane President jong Youth Hostel Association of India Meghalaya chapter uba ED Nongsiang hakaji keren bat kelat pathai khubor haka arfu tarik unailor arjar khat khandai ulaya thu bahagane ka lempung kindon markhat sangut kisamla na ki weipat giri na kelenga perthai. Ubadon bak paliar ulaya thu bakani ke jing yola jong uban le yeshimenta hakani ka lumpung discover Qatar in 144 hours ka punlong yu ban yola ban peninam yala ka jong galariti hagini ki sansngi ba unsa hari Qatar kani ka program ka ba khot discover Qatar in 144 hours nadu ka aku artarik jong new benai September tu lasai kasni hadu aku new tarik kani program ketika touristic program kabaong but aims the youth groups from various youth associations around the world to discover Qatar in 144 hours to learn about the most important tourist heritage and sports places and to see the comprehensive renaissance in all fields in Qatar. This contributes in enhancing internal tourism and values of understanding and leniency, as well as developing youth's communication skills. Teka jingmut jungki baki khot kalong enhancing internal tourism through visiting archaeological, tourist and sports sites, to strengthen cooperation with various youth hostels in the world, promotion values of understanding, leniency and developing communication skills among youth. Kini kita ki ka jingmut jong ka nega chikot satai sa kata tingi ngokmen ba iway na ki bana India ki bade ki delegate Badlek sa Qatar idei padon bok paliar na mena state jongi ini la sa chin bata hangtai kin sadon kiwe giri na perthairu kiban yawan ya simbenta kan ka program kabanlong kana Qatar Doha ini smokeman tu kata-kata ba nilayo ban phai we na kini ki iban represent ya ka India bro kawai po Qatar ini smokeman bai nombok ila kin sayok kan lek serta kin sadon bun program hakaba ndei tan na po India na kiwe giri jong kapikir tu sewan namar ba ni don youth hostels ha kumba prapoteli ekiri jong kapikir bat kamtam ekini ki Middle East country na po Dubai UAE ta na Indonesia, Malaysia, China, ini baru kiri tu saya wan lang tay po Qatar, hakini kisni, nanti lah saya Januari kan sedang program. Kalau yo ruya hajing tak, bagi berkret ekonomi bagi yo pada sam lem di bagi don, mari black nak kalian kering dia, ngaruh na dari jenak pai, bagi kreasi pangka state di jingkerbang di kebanggaan kita. Internet katame de bakujuru ya ka culture ka komim jomi tengaru hagori ka benda yang la create kita kat keba yo ne sang ko kiai kumjuru ko we ke jingtu mo kami dong ko bai pha ne ko ni pet ya ke ka kidan sitai haga liang bi penya ini hostel ne ka tourism mari misalnya ki penya ngaruh nak binti yang tahi benyo ko ini kiri nakabani pau ham Middle East ini kata kumtahi akan juga harus pek ini sedai ke heritage dan itu ki museum kita bukan tengkai
kijing sana kata hi kaba la poi sete singen tip kabun ju sepang kitu ki jibu kepang kaba kari katengkai pada kali bagi universitas ju aku lagi penjaj di nama miru yo aban penpai di terkam universitas